Mbuyamore. Bono karaigwa ntegerere. Nocho mugako yo trainer. Nero bwato muyo. Boko buterese raisi yo mugati. Ntoigwa naine. Ne nyama. Ne gesire. Ntoigwa naine. Omongwano oyo. Omwange. To mwanga. Emiake yero kiagera tumayeti aya mambia. Bagusie bagote akire koboko. Oyo nero kwebereria. Ara arete kiro abwate kwanza. Ekiagera aya mambi nto ya manyeti abana ba mento. Mbuyande go sembo bende. Abande kermoko rango nya komubwati ryoka. Emoka nga abande tobasogete. Mata arinchengere ko nyakobinguza my friend. University ya kwagachaga taliba sigizi bago cha kusoma aboka. Ii ntuse itego cha koimuki kusia iterro kane. Ngwancha more tumugwatesie. Your Excellency, kuna watu wanasema Kisii sijui ni ngome sijui ya nini ati sisi tutakuwa opposition milele. Mimi leo ninaambia wale watu ya kwamba hapa Kisii viongozi wote kwa hii ishara ambayo imeonyeshwa hapa, viongozi wote wameamua kukua mahali Kenya iko. Wakati keki ya Kenya inakuwa shared all over, hata sisi tuko ndani hapa ndio tuweze kugrow, ndio Kisii yetu iendelee kwenda mbele. Maneno ya kutuketenga katika ukabila, ati yo wakisii kaeni pamoja tuwekwe kona moja, ati sijui kabila ingine kaa pamoja. Sisi kama jamii ya Omogusii tumesema tutaungana na serikali iliyopo, tutaungana na serikali ya William Ruto, na hii serikali tunajua. Omaete ndu ntori bariri, momanya to mongwano oyo, rero korire mekutano kianda. Rero yoka. Abande barari baganya to kanisa bagende kanisa ya moko sama tanga yamo, baba tanga to ire chikureji. Rero ne mekutano kianda. Maambia hao kora 12. Omotienyo yo mugima abwate mekutano kera yake ya 60. Intuga tokoro mukutano yo motwaga na twarane metenyi sita nande twairana nande tunjo kapara tobegete ngiti mubuko nturukurusuna nabantu baragere omago tagoteba nga ndakina ngwanja moro tubwate so mongwano oyo ngwanja moro tubwate si ngoro kibona maoka ngoro kya